January ni som pariat sang ni som ni paruk ani Iran le US in kar boy na kan update le tran tak tong tun haya Donald Trump kha te min ani thadul le dewa Iran abe tumna te po kha are deu man ne moti turani achan chu Donald Trump ngai dana chuanin Iran te hianin mi an tha tumte khang teng te kha anti khotlaya chu wang chuanin Trump ngai dana chuanin Iran sarkar hianin an mani sarkar laka helte lungoi lo nalan tir tu te khatianga han tha popop ang chi kha ati to lo wangin kan si pai te pokan tir lut kherlo mai thei ka tiang zong khan Trump kha atong chuak man ani ama ero chu tun hai henin Trump he tiang zong he ron tong chuak le dai mai ani Donald Trump chuanin he tiang hen soi ani tuna chuanin Iran rama an ro re lai sarkar he Islamic regime mo he hi pai tha ka hun to ani ron ti le top mai ani mo Trump hi chu athu soi turte le engtin nge mala ka nga naktu ka enge ron soi le engai dan thar nge nei yang ti kha rin lok hi har sa khop me ni Trump pu ye hi chu bo Trump patong kam da nang taka phei chuanin khamene ya he Washington om tak mo he soi tut lak lai lo lak tak lo lu tu ka hi aro re na thut pha atang henin pai tha ka hun to ani ron ti de bol bol mai ani Donald Trump hian mo he thil zonin Iran abara khaya khowela bara khaya ni achan chu Lemin apangai chaude lek angkha tuna henin boro kha ron chele thut mai ani hetiang ang taka na a Trump hi atong chu voi khatna ni tun hai bi ka phei chuanin hemi Iran boina an kal chauzel a phei zo mo achan chu Iran hi Trump tan hian an hoksak emema Iran hianin Russia te China te heng hi atran puitlet boxia an thok hotlet boxia Iran hi anti-America policy na yan tuna an ro re lai sarkar kai soina noya bi khichuan chu wan chuanin tuna hianin Trump hian hetianga buaina te ankal chho zel ta ka le hetianga thilani ta ka hi chuanin Trump hianin Iran ram he sarkar hi thak thleng watangai ni tin ron tong chhuak le top mai ni chuanin news dang atanga kan han mu theia chuan hetianga Trump an ron tong chhuak le na chan pakhat ni theia lang chu tuna hianin Iran sarkar hianin sipai tam tak hi an sarkar laka lungoi lo na le an sarkar laka helte an mani laka helte khang khap dai na tur khanin sipai tam tak hi mun tam tak hen atir chuak ani khang khanin mi an man rui roi ani chu wa chuanin Trump hianin thil pakhat lo an nei moni chu o katia chu hetianga Iran sarkar ina sipai tam tak atir chu awang hian midang an man bel zel boxia man hlaute khanin Iran sarkar laka hianin an hel zui ngam to lo mayanga ti te pokha Trump te pokhanin alo hlaw ve te poni mai theiani chuwang chuanin tuna hianin Iran rama hetianga an sarkar laka lung oilo na lan tir tu te han cho phurna te han motivate na te hian Trump hetiang zo hianin aron tong chuak le thut te po anianga ti khami tam takrin dana ni vele thawani soitong khanin geopolitics chu ril khop mai ani emponi second thriat thei chiang tak chu Iran hi Trump hianin tuna Iran rama ro relai sarkar angai thei tho lawani tin mania khanin ka report ngam ta chi alawa confirm chi alawa amaro chuan chuanin aron confirm ta US senior official pakhat chuanin mani khan Iran hianin Middle East US military base an sipai mun tam tak kha be alo tum nge yani khatianga be alo tum nge kha ki news kan react thin na te news kan lak thin na te khanin an threbik chi alawani amaro chu Pentagon lampang kha chuanin an lo share kiawa chuwang chuan Pentagon khan USS Roosevelt Carrier Strike Group kha atir chuak ani khamia wa khan Iran ina khatianga Middle East US sipai munte be atum wang zok khan US sipai then khatte po kha anlo in thiar chuak zok po ani zok mai thei ani mani kan report dana le news tam takin an report dana kha chuan US ina hetianga Iran lama be pui tha ka tuma wang hianin sipai then khathi an la chuak ani tiang zok hanin an report amaro chu khatiang lo zok deu hlek kha ani na langta ani Iran khanin US sipai mun kha be lo tuma chumi chan na zonin US khanin an USS Roosevelt Carrier Strike Group kha Pentagon thunei na mang khanin te khanin an lo tir chuak ani amaro chu Iran lampang khan khovel zong hriat thei turan mi an tha tumte khai hlum an tumte kha khang kha anti khotlai le anti top lai lok ri ti kha news kha omle ta sia chu wan chuanin khatiang thilaron omle ta ka wang khanin borok kha aron ral muang le ta deu thuta mo amaro chu tuna hian hetiang hianin Trump hianin borok hi aron voal chole ta ani hetianga Trump na direct taka
Iran rama rorel lai hi thak ahun ani ti hi voi khat chiang taka aron soi chuana ania hetiang thil hi aron soi chu hian in chiang takin thil nem nge pakhat anei ni in ka ria chu Iran rama tuna I khamenei te ho mo Islamic regime rorel lai me khawina an soi thin Trump bate le midang dang hianin Irana kan sorkar laka lungoilo na lantir tu te hi anti phura ni hega hianin an ronin rolani tizong an soi khatuna chonin tem chonin aron in nem nget ve de win ka ria mo khabi kha kan han report thei poimo zual chuania tuna hianin US hianin Iran ram hianin be pui chu athak nge rinoma an san chu news hianin la report reng tletani tuna hianin tuna tanga kar khat emokar ni nu vela chuanin US sipai te hi an omna tur mun diktaka engkeman om felvek nuwa hian Trump hianin order a chuanga US hianin Iran rama hianin be pui athak thut thei ti hi tuna news kan hria thei chin chuani ti chuanin adot le chuan China le Taiwan hethila po hi boi tha khop maya to hianin China le Taiwan in kar hi aboro ron sang ve zelani Taiwan lampang chuanin anmani ram nai dewa hianin Chinese military aircraft China Indo thona pakwa lai an ditekani Indo thona le Indo long mo pakwa lai an ditekani an lo mu ani country a Russia hian Ukraine hi to hian aruna Ukraine ram tam takala to ani US pon tu hian in Venezuela khanin be pui thak thuta ai president Maduro kha an la dei le ngala ti chuan tu na hian in China po hian in hanti ve don se US te Russia lampangin te mole midang dang khanin na hi chu ti chi lo we te po lo ti ta ang se tu na hian in China hi chu anin thiam ve thei to tletani a chan chu US pon khatiang khanin a chelom US te po khatiang khan chelom Russia po khatiang khan a chelom ha anti ve thei tletani Russia le China te poi thok dun po ni se mo chu van chuan hetiang hian in China po hian in tuna US le Iran boina an kal chho lai mek a hian hetiang hian in China hian in ma alo la ve le sia he lama ding le ve he boina hi om nuai me ni so din thil pakhat kan han soitel ve le du hrim hrim a chu tun hai khanin US khan visa lampang khan ron revise ya khata khanin ram somsari panga vel visa vel kha khang kha akan se saktop khan ka lo ria ni khata khanin Pakistan kha atel ve ani he kan shewa Pakistan Prime Minister le an sipai ho tu te kha thokhat lai khanin US a te khan an zina Trump te ho ne han meeting te khan nei ani Trump khan thadeu te khan lo dong songa US official te khan thadeu te khan lo dong songa an relationship te khan kha that melu tu khanin media lampang kha chon an tilanga ni US son in Pakistan side le mai tiang zong han ngai thei tu rang te po khani na omani amaro chu US hi chon in Pakistan hi chu enga vak ma lo ngai lo niang tunaram somsari panga a efeka po khanin Pakistan lampang kha chu an lo tel le om je chu US and Pakistan hi ngai thutaka hian in angai lem lawa biak thatuna a betha amama lo huna hetiang hian in tikwal vel mai ni hian in tu zona lang to ani mo khami kha kan han report tel ve le du hrim ani ngole khati zong kha tu trum news ta da kan report thei chen react thei chen ni se video le mu le theu do ni